106.9. Yamamo akwaba afi tumirika nehia yen awo Facebook no so DLFM 106.9 kasebo ehu videos ahodo enifoni ahodo nyina guso awoba ubenya bi na wahwe ediama yen kofitera adamanti yenhia kasebo na se ne yemfi asere efiri Ghana mampenen John Dramani Mahabema Obuada enedo yata emna obo no homoden efa akofuna esu aye enaje ne tumi se Ghana mampenen no odensa wodo bi ede atudwam na samba kwa datu dwa echiri musese ekese no manga ne bebe yadro no oma na wiewie samu akuni atu oma na sai atete apansam kura ne senti anamopa watu ne wenye opepa se obeso manga na no we di odi ato ne ho so efiri na ekweya wagidi atum se Ghana mampeni no oba no homade nyipa etumi reset Ghana yema niama etumi akwankona manga na ne mapa yepe no yensa etumi akaso yepam odi se wade tudwa emra ne do yada opeja ne nsa no fa akofuna no so aye ochire mu se Ghana de sensu oto ewiabo se de tie bia no ma Ghana mamra no obedi so bibia tumi akonka na Ghana nso yatimi akoyanim ewo empuntumum omampeni John Dramani Mahama akaze chirem se sese ekese wo hwe Ghana ma na ahochira pa asabe eku abokọtọ de to papada anyapada da so no ebi na aka ya wo mayimu ya adwadifo osu ankwankra adwumayefo osu ebe adwumayefo nyina esu ni senti na Ghana fo nyina da mudi osu ebe omoden eto nsa de fa ni senti wabai ohyambo munya botre na montam chuku empuntu ambe hu no Ghana mu no enya asem kuma kra John Dramani Mahama saka se chirim sem sese ekese de ba no homanya abadwuma pa ode ne kura be ya adwuma tumi abo Ghana cheche ne kanko no nema etimi akonkan afizu kemika memo no so betumi ahye mu kena mo Ghana cheche ne kanko no menyina etimi akonkan Ghana fo nyina ya hunu sa bana yeto ye no yensa akaso mfa so emra okasa no nse mu nchiremu no enie. Barely a month ago, we held historic elections that have caused dramatic shifts in our political landscape. I feel greatly honored that you, my compatriots, considered me worthy of receiving such an unprecedented and overwhelming mandate to steer the affairs of our beloved nation at this critical time in our history. The magnitude of this victory in the presidential elections and the gains that were made by my party, the National Democratic Congress, in the parliamentary elections naturally and justifiably resulted in great joy and celebration across our country, Ghana. But celebrations, no matter how justified and how well earned, must be supplanted by discernment, sobriety, and deeper insights into why we received this kind of mandate in the first place. By voting as you did on December 7th, the Ghanaian people conveyed a powerful message, yet often overlooked by us politicians. This message was powerfully emphasized by a giant of American political history, President Ronald Reagan, when he declared at his inauguration some 40 years ago that governments have no power except that granted by the people. While Ghanaians take great pride in our thriving democracy, they are deeply dissatisfied with the quality of governance over the years and have openly voiced that dissatisfaction through the decisive actions that they undertake at the elections. Our people also understand that democracy is not just a token adorned with periodic elections followed by pomp and pageantry with the establishment of a new government. They expect that if democracy is celebrated as a superior means of governance, then its outcomes must be more tangible and benefit them in their individual life. Any honest introspection and reflection on the pulse of our nation would reveal that many within our population do not feel that they have benefited from or partaking in this democratic dividend. We're people buffeted by severe economic crisis and hardships. And in the last few years, we have lurched from crisis to crisis. But there is hope on the horizon. Today should mark the beginning of a new opportunity. An opportunity for us to make a difference in our governance and our economic management. We shall reset our dear nation, Ghana. Nekwakura mo no ena Ghana mampeni John Dramani Mahama ekasemo ena wasan ochire musem. Ekwanya kese Ghana fo nyina de ahye ne nsai. Beba no homoden akonkoden aboa Ghana etumya konkan yi pa afin so ochire musem. Amama hodo a etwa ye ho ahye nyina wiase afa nanyi obebie na ponum de ato ho. Ema man Ghana ne amama hodo etwa ye ho ahye nyina da etimi edinsa woso titiro afa adwadie mu. Amane mapa etimi akoso man Ghana cheche ne kanko no. Enema etimi akonkan wasaka ze chire mu se pro ne kankan de onso so na mammo mu da se be betua no man Ghana ne cheche no akonkan afisu kuntebo mapa betuma ya adwuma e wona mammo mu eno so mu nchire mu no enie.
The circumstances we find ourselves in are indeed dire, but even so, I'll be decisive and swift in my actions. We'll focus our initial efforts on 4 critical areas. The first is economic restoration and stabilization of the macroeconomic environment. Second is the improvement of the business and investment environment to ensure that Ghana is once again open for business. The third is governance and constitutional reforms. And the final, but not the least, is accountability and the fight against corruption. DLFM 106.9. Any awoti ye Ghana man penny John Dramani Mahama. Yet wakasi abone so dia na Nigeria man penny ya asiwaju Bola Ahmed Tinubu edi abetu jase ya dia owojide pa o man penny John Dramani Mahama mu a ochre se eya ade odin sesaye pasronko pa ana beba oman mu okasa nsem we e wa abra ye omanpani John Dramani Mahama eso an se omanpani fofra ye yi no e wa oman Ghana mu ana ochre se omanpani de onu a wahu so we experience na ohwe ni su ne ban so a eyo oyo kandifo papa ye nti onu de onimpefe se niema papa ana obeye wo oman mu a ochre se oba ye Nigeria ne Ghana de ye nipa ba akoche se yen ye nyonko fanete no ye bomu ye papa ye baako nti wo hyabo se eya de Nigeria fo ebebo modin atai omanpani John Dramani Mahama echi se ne be ya obetimi edini juma ewo oman mu na emom so omanpani fa oha obiama emane ntwetwe ne na se oba beje mboa ewo monche esanse omaye krado se omo beboa no yente nsem a odi tuja. President John Mahama and I share a deep friendship. My dear brother, 6.9. I am here to walk with you. You know you can count on Nigeria's support at any given time. You call on me. We are your brothers and sisters. We shall always be there for you. May your administration be a profound success and progress for you, Ghanaians, and entire region. I am confident that new government under the leadership of President John Mahama will work with Nigeria to strengthen this powerful bond, leading to greater shared progress, prosperity for the people of our two nations. I have no doubt that your administration will bring about positive change and progress. Your accession to the power should also mark a new and invigorating momentum in pursuing sub-regional and integration and progress. With laser focus, we can tackle our people's most pressing problem of poverty, youth unemployment, instability, insurgency, and many other problems hampering our desired progress. May Ghana's democracy continue to grow stronger. May progress and prosperity be your portion. Let us all look forward to a future filled with hope, opportunity, and progress. God bless Ghana and its beloved people. God bless Federal Republic of Nigeria and its beloved people. God bless ECOWAS. God bless our beloved Africa. I thank you for your kind attention. God bless you. Ene ya uti ye eye Nigeria man penny asiwaju Bola Ahmed Tinubu ana oche musa ya dia man penny John Dramani Mahama eden sisa ya pasron kokra na ebeba oman mu. Yantu akase bone se ne yemfiri amamwo se nsemni afa ya nifa nkyere mu ewo oti batanim na bemu a wanya mfinhia no aduonu ensia mekire 26 year ana 26 years ne din ede yaw ni moa sesi amekese dambai aposifo police command etimi asene pachi se etwe se abrante yankasa etimi abonitremu po ede tuo etimi ede aku ono ankasa na maame ya na maame ane din ede madam Salome ama sewa wanya mfinhia no mako aduosia asem wei esiye ewo eye yabra eno no ye brono bako a
ewo otimantam no na hinkru eye dambai emum na owura ono ya assemblyman de ma de hia wo mo eye Kwame Ekura East Electoral Area ewa dambai en potem ne den de Mr Philip Kwadwo eye bidaba o kiremu se o hono ma ene o te se sa krachi a ne den de yaw eye nimwam entokontakwa etesi o no ankasa ene ne maame entem ne ntokwasi ne maame entem pe na waka kire maame ma so wan hwe yawo me bo tuo pe wo de onim family agro me kumpa wo de me kire opa mwangu say yes o ka pene ne maame onim se bia we de aya agro ntino on tan sadam fa na ni bresem kram na o ka so kire mi sem ade we enya de na di kan efri sem owura ne dindi aye yaw nimwanom wadi kan ene obi a otempotem ho etume de nkrante e de atene ne so e de atwa na me sia me keso mbo moden e di kampo eche no e de ne kotu afiase e naja ebusuafo kopa o chaw sa me koba ekodu mpempenso no e posifo etumi ejaw eye ya onimua na mo sesia me kese de enka ne kirem se ya onimua efisa posifo ja ne nte no wasabo de trimu po e ma trimu po bebo ye no ankwankwa asempapa amfa ma bi oni nyane sem watumi abomaden afatu e mo no ankasa na maame watumi abonutuo se dima yawo ekuni maame e de afri atesfo asase so na eye asem member yi ekirem se emra asem ni sie na yawo eye nimua etra asese otietim eto nsa de fra manfo se oh momra asambane na atumi obi edi to de maame obi atwa maame ti endo de ado de mesra da maame twitwa nyem yefri se de se de mehunu bi da asem ma kirem to bo no homoden efre eye unit committee members ni bi ebo modern kwahwe bia yakwa maame ane den ede ye maame madam Salome eye amasewa otemojam ede pepepe omokoya sa pepepe na asem ne te ye maame Salome ede mojuma na no nkasa ne ba ne den ede yawo nimwa atimi atwuto de akunu maame ya jaja na sebe ma no enka ne kirem sem emra asem ne ba ne sa no wanda asem no so no bo no homoden etumi atwetetefon etumi fra eye damai police command say ene asem say na asi ne say me kese na yade a posifo etumi akwakoso eye owura ne dindi eye yawo nimwa ono wanya mfinhia aduonu ensia oba moden atwuto etimi akunu maame ne ya ne yensam training eye na naken ewa homa no so ewotimantemu yankwa ne kyeren kwa bisa ne sase mo na asie no emu kyeremu pa ene sen na naken Menia majo patro me jonso na wona won te sen enyame adom na wonso e Sammy Adwoa ye abom sade odi etudwa no nsenda ne dan mienu dama de yanti asam de sensa branch and the ni mo ya branch 26 years so yo piani na o hwe sade oni o mame entamesiti na mame no e yakane ankasa na opapa no mu eye konkomani nti me kaya last year mpo na opapa 106.9 na yakoba is ni miamba no mu na ware ba abrante ya ene na sama ba ye di enkomo no no wa na dwen se nya de obepa adwuma bia ye na se bi o yo bia odi ndro boni so eka na no but on more gentle but onye de edro no eka na no a na chese na dwen mu na wise ni asha set arranged on several occasions on or threatening ni mami kane sewa ama or threatening say obekumu no but only say o mami ni bad dear nya dia obetimi ayeden abofra na ama papa no mpo abrante mpo mrebi mpo na sofobia ni prayer camp ben omufi mpo or threatening papa sofo so abajutani Enquires ema so for ye echo report no ema damai police commander ye chim atumu eno eche obusuafo di eche echo commando na echo ban se obedru ewo damai amfa ye wo nearby community Kwame Akra na Kwame Akra no papa bi den kan chinu guye echo ninsama echi na papa na okọ ninsama enche no papa ye onim say ya ha no mo say nka ya ka mamre ma obi wu a na wotwe baako na ye say ye ne na wotwe baako ba ye ha no mo die akwa say somehow part of the northern region to oba 4 days ye be ma 3 days enti papa ye na ye 3 days enti oni o maame no eba ye ayinu enti around 5 p.m. no na omo yo madwin so oni o maame esako enti bra na omo kokodru ye no enche ye na odunfo bi den na madamai to skoko highway ni so
and now always a brand and a Johnny Fifium. ATM so binjimi na obi ediwamba agbakumu na mami enti ko ba no sa no na e wo sentemba no na course no den ensha sen kokoko nti na ye ni assembly member no na e wo kwame akora electoral east no ano de nkoko ye koduru ye no e wo crime scene no ye hu ye no sen mami no edi kete na tsa oda kete so abonten enti a show clearation to no mama no ofri ayi no ase ba ye no ada se wakwa dware no de kete na ba be sa abontene 106.9 man say ebia ofri ayi no ase ba no obre no de kete no esa abontene na oda ye enti ewo enda no mu no na odi kon nsem echi menim se onyuma jo amanfo die mako eka omano die Nambo no yesi ebetwa won mfoni mu na menya dan ye koduru ye no na sebi onipa etina ya eso yeti so no na ye nsentimi identify say etini chese odi won mana buruti no sa ama etino aiden ase kokokokoko etina ma me no edakete so ewa bonti ni emojam sa ndekwa ba sam na police for eso no mu enti true interrogation na say for no no ankasa ababeji atum se ono na ye but atin so ye sa wie no na na dwen esa bae enti police for no edina ababetu omakache na omakokotam eye emu no so empempem no kasa de ye ma me no edina kokotu eye government eye hospital ewo rara ewo under biakuye constituency ewo Ocho regional for preservation and autopsy abrante no so de other so eye police for eye akache to be primo regional for their among for bidri adani ayedana butu anka even po ende anka sang integration of the year present in ministers and be do regional capital because and share them one with the regional capital obedru corona na krono nyina adani abutu because na obia wura awo se nya brand ni no mami ofa yefo busum nkrono wachima wa hwe so ababa ni pa 26 years old brand here then pan be ba dream no ko ye wako go do mami ya say enti me no be Sammy na otimanta ma fa ni esi ye ndra aye twem foni ma edema woni wati for sacrification meda wase pa na ken say wo de amane boy emu hwam say etimi ede asoma ye nyankopon onhyira opa ye da se bebre ni amane bo alata shamo so amen eni a woti ye ya mani boni a otonkra edi free otimantanum ede ma DLFM ne den ede Kingsley Mamole adodo na bonum na ne se na ken no de munsem nyinada ede atudwai Sikapa Kwadwo eden pao sa o maame a watumi anyem abosome makoma nkron watimi ede tu abono ede woma abobɔ ne tirim apiepie mu kura sesebe ye wo banche apa tine ho kura anya omobo eden ama me se kura fem obehwem kura na maame ya na to no amani bi adio fisasa ne ya mani boni kiremu se onye adwuma onya hwe no na wo so hu se na che se maame na bone kakaka ma yentu ye natiefo no efo ye besere se woni obi nete na nipa no ena meku ochena meku amesere wada report ma ye nche no ehu pa enu bi nesi ya maame Salome ya bomoden eyi nani afiri so amene ne ba age ne nkwa edi afiri nese mu de ma no na busuafo ni nyina yakọ yento akase bọ no so na yenko yanim yeto akase bọ ne so na yakọ tamale na okọ ye tamale timba market na ya de eja kese pa ato market ni ma eya rahusem ye papa na afi ahyase yi de ye ja hyehye nko a wa o sha mra ye wura afini ma ye kantamanto market eja to mu ahyere ne dworobe a okọ da so wood market nso a eya de a eja to mu ahyere ne dworobe ema adwadifo no e charge adoɔ na okọ ye tamale nso so ya de adwadifo no esu pa ye omo kyerɛ sɛ kyerɛ omo niema ɛwɔ honum nyina ahye amanaka nso a kyerɛ sɛ ya rahusem ye papa odwen ho a wonti ase na hwesa ne kantamanto ene kwada so de ne ye ya na nipa pi na ebisa se inti na kwambe so pa na fa so eja no etimi to market yi mu na ntini ye ntimi nya ne ma bia se eja to market mu na se ba bia ye betimi edi esi ano kwan ya na agese ye free fire service no ma mantama na che se bibi biara ayedro be a enumpo no ye ntimi enya ho anu yie no
ana eja foforo esan so ato timber market a ewo tamalemu we na eye Ghana National Fire Service edi betu dwa e kire se ewa ambra omunya eye ko na omukodu eye tamale timber market na chese bibi biara ahye ayedro ba chese enya asem keto na chese omuye hu hwia enyeye inti yamani boni eye Dr. Vim edi nsem etomane ye nti nsem a ode bai Tamale timber market, as everybody may know, that is the biggest market when it comes to selling of wood and woodwork and other activities here in Tamale. I am told that about an hour ago, at around that is 9 p.m., that was where the fire started. Almost part of the market here has been run down to ashes here. The fire service have done their possible best to be able to, solve some of these issues here. But at the end of the day, the information I'm getting is that they have run out of, water. There's no water currently at the Ghana National Fire Service here. They've run out of, water now. So, in fact, we've seen the PRO here, and as time goes on, we'll try to engage the PRO. We'll try to engage the PRO to also have his input on what has happened and what they are also doing. The information I'm getting is that currently they don't have water. The water is currently not flowing as a then. If you can remember, earlier hours of today, the same fire incident happened at Sodele at the Indians. They are stored there and they complain of water very well. And I think this is similar situation as here too. They are complaining that there is no water. Thank you. Uti ye yamani boni Dr. Vim ana oche musani oha ono esifatia weye tamale timber market ho. Ezi ameke senso tamale. Beja mutuntum ya no so e ho no mahye won. Chese Kwadwo. Na say efri emra ye to aba no bepempempem so we ne de. Ghana. Esen 1983. Ye rafinim no ye rafina mu na kantamanto de ne start ye. Kantamanto. Kana kwada so. Kumase kana na. Tamale nso muna mokure. Sa ena ichina ena ija ija ne de yamianim ne kwene ya ye dodo. Aba. Wo hwe Japan na edere wa kan ye friend say kantamanto hwei ene kwada so ene tamale na yamianim ne kure ni. Chasani pin crown to me mfabi. Pin crown mfabi. Dia kura na ekosu kurum hayi. Ne fale ba ne ye de anya. Ye besere odum jadwuma yekufu adwuma ye formo modenya hwehwemu yi. Na wonu fa hwehwemu ekon kan fa metu dwa na ye hu semfom so obi na nipa bi ya na ye na ye ho so toto ne yama. Se binum so na abo mutrim pozo mbedi o maga na abro nso a. Na mo mpa mo ho ntoma na ye nche won firi se gyahye no. Etete ye dodo. Ya bre. Yo. Yanto akase bo no so na yentwa eyepo ne yemfi ani fa nkyere mam ewa monone ensemu yenkopie mu ewo oman kronkron China na akopie mu China man mu ese mkese de aye nsempi nyasem kuma akra wa China ne potem ne nyina ne se kro ba kwa na se bro no ba kwa no ewo China edi adaso eye Tibet na sa kro no sese mkese asase gusuo bi asisu a enyasem kuma nipa bebro oha eni aduonu nsia 126 ena wonu nyina da atumi afamu ahwe waram kwam afisu nipa mako oha ene adewotwe 188 ena wonu so atumi apepe bia mo da sese no emu eden pam na sara hwesem wei esi endrada anopa no nkra pepe na hwesem wei etumi siye e wo China na esi amekese no enkra betodwa echirem sem ono ama moden akwadare ehwehwema hodo sato yenkyem si omoboa etumi koyi nipa edifiri fom no efom ho ma yunwunu nyina ese mkese enam ewiem nsa kire yahodo a ekwaso amanone ahodo ni ntini se mkese na ma fom ho agyunwunu nti sabe hu ka efom pa na de se sabe ye wodi akwahyɛ asukotwem fridge mu no ne santi ama wonom ebre yi pam na nka ne kire mu se se ye kese no adan mako ba pem bako 1000 ena ni nyina da atumi adwiragu endrata ewo kyese ne China akwara hom yi ahwehosem yi pam na nka ne sa kire mu se ukopie mu China ne mpotem a asase wo so no eyada etaisi nanso sesi ayi de si endra dai anasa hamachi we ni de nyammenim de kure ni epantoma emuodin papa jese de si no enya de biasi a eche so sada eno no emuodin ye pam wana mu kirem sem wo hwe asase wo so a esi hamachi we e wo China na we na de sa kwansi mako eye ensia 6 miles ena ye jese ne
eya sasusu yi etumi si yesemu wa papa je se na nya sem kuma edenya hodo ene supermarket ahodo na nyina dam etumi adragu e waya chan ne mpotema ekwakwaya arosem yi pam na hwehwema hodo abatodi e kase bopono so ekirem sem wo mom mbaden eye hwehwemu ahodo edifa ewiemu ehon no wo mudi dwuma ewo eye US meche US geological eye survey fo no aba bonten abekasa ekirem so kopie mu ewo eye Nepal na wo India no nso a sa se mo ye si ye no enye China nkuto etuma tete na koba mu etuma kopie wo ma si amekese no ade hye nso a wo so wo China no nso etimi ho akaka dwuma me si amekese sa enrata asase wo so esu ye no akofa to ye nchem ene awudie sie kese pa ne aba ama si amekese oman konkro eye China fo enso no eguje wa mo nyina da eguso a wonom ebo ebra weni nkra hodo so a efira ma no ne ba de ye kasebo ene nimbre no yade ho nsem ede somo ne enkonkoti ene ahodo bi a mra asase wo so di si ye no etwagu ye e wo China ene nimpotem 106.9. Any a woti ye CCTV eye footage a endrada anasa hamachen asase wo so a esi China no eni ahodo a di ye kase boka ye no ene yabo eri a kire mu na ba Facebook no so a DLFM 106.9 ko fitere ma video no ensan robio na obahwa awre ho pa sa de den ahodo adwiregu na ebinim wo supermarket anasa mo ahodo a wono medidwa na den egoso saa na America tente adwa na de asi e wo China nso no emu aden pa we de China for wo kafra inipa makoma 126 wo munyina egu 188 nso e prepare emu aden ye pro etin we Ghana de hye na yenyina we so na yenko Facebook no so na Ghana fo adwenkyere ne yenkenkan emfa ensomom we efiri piaga nchen ene wo chem so ne de so wu kwahya munam mpa wo ba pe MPP ne de o de betwa na firi ma obekọ so ata wo de ma chefi so wo de mkutu na betuma bo ne ma etimi akonkan wasan de ba na wo chem se Mr. Mahama jai se u complain se Ghana ya de no efiri se nti na eto abade ma ne senti on de ogina adwuma wo kire se Ghana fo ma ya adwuma ye nti ja kasa no na fa adwuma ba na Ghana fo nya adwuma ye ye dase Richard Ahwe ene wo chem se good evening to you takradi Kwadwo krom to be odi shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na afin so eye Adwoa Agyei Sikapa o se in fact daily news emu oda part sesa bia no ma na o chem sem adwuma pa ye bopa wo eye DJ Ghanaman inside gate eye onum station no e kon kan ye pa DLFM anes o chem se kase bo no e demu live senior ye dase pam wensi ya baba Mahama obos lo chem se we di obo omampanin president eye John Mahama baso ye pa na mu so wakasa kire ne sem o man ho modern se kenke no beba 1 cedi se do shem bo se be tumi abona Ghana fo nso etimi enya sika edi atokenke senior yanso ya dase pam na sofa no eduru ho Ghana ni ye ba wonchen asem eda epono so ene se ene emna Ghana mampanin John Dramani Mahama ye ba moden okofa akofuna no so aye no ye hu se atare na ehye no kente atare na ya pama na ehye no na kofi ba moden aha na da hoyin wo ba ye de picture na de ato no ma hu se eja dinkra symbols mako enan ebom de di kan nyamedua de tosom yenu ye nyame de tosom miensa ya hwe de tosom miensa no so ye san kofa de tosom nan no so ye dwunimen na sa edinkra mako enan we no ebisa se Ghana ni woti ase sen wo ba homa no so a na do adwenkyere de aba sen na woti ase fa fikse bia woni kyerem no wo ba na wutumi twa ye boye nsema ma wantumi andwa so a ye ne ye soro so ye betire kyerem e de akyere wo de di kan ye gye nyamedua de tosom yenu ye gye nyame de tosom miensa ye san kofa de twato okra eye dwunimen sa edinkra mako nan no Ghana ni wote ase sen 0534050199 0534050199 0593406565 0593406565 na for adwenkyere fa bre na yentie won so hello majo
Kwadwo. Hey, sir, Kwadwo. Afisha pa. Afem ko masa ye ho afese ni nyina ye te ase. Mafimo. Yeah, miss Mafio, Papa Mafio seto. Mafimo do too much. Awampa. Oh, sak me gidi pa, me te won ka che. Me say. Asama odi atuja no. Yeah. Ni edika nyame dia. Na chese nyame edi emai asi ho. Na ni etoso mi no, ma kire se. Oba beji oman no edi asi ho. Ni etoso mi no sankofa. Sankofa no na chese okoye na no ko chinchie na. Ise se bi ka frache. Babu ka bi so obun sam se na nam he. Ono si mi na mi chinchin na mi penia be dia mi bra bo den tintem na manfo gina homa no so mepa cha de twato no yensa no si edai de twato no ya dwunimi eye dwunimen eno so kire sen na chese obehihye oman ni yi yo me da se pa se sak wo so wo ba so hello majo minia for nana amasia primary Oba Ketwa. Yeah, me wafa say. Oba Ketwa maje. Mejo so pa senior. Sa ko di obeto credit chama me. Me kan. Wasa o credit ni nyina. Aha. Adwuma no no ne ma adwuma ne ye de no. Sa na tie. Me nua wo ho. Me de me ma dwene mu no. Me ma me kire no ma nan ni mu. Okay. But me bone tofa baako. Bone tofa mai. Tofa na me bone say da no ma nan no o kan nyina bomu a. Eno ani o mampeni mama na ye yi no e de esi wo man. Ono a sa no ma nan no. Eno ani o mampeni na ye yi no te onfa Ghana enkobose. Okay. On fa yanko bo sha sase ne so. Bo sha sase so ya exactly. Do won ti ase no no. No man nine nyina no me nti ase. Okay, me da se pass e won so wo jemre na woni yen edi nkomo 49 nana amansia pramre won so obetumi do adwenkyere no e de aba 05340 50199 05340505199 de di won so 0593406565 0593406565 ye biso se omampeni John Dramani Mahama bema oboata na tade nanimu no edi nkra sembo so no ye makon nan eka bibi na ekire yen de na eka wadwenche no de ba ye befa na yetiu hello majo hello good evening Ipacho evening senior mpacho di na bia ka sefre Ipacho your friend said Ipacho de ni comment bi a Ipacho ma de said ba ko se me Roman father me ka se bi chire no ka se men fele no but the land what the man na me issue WhatsApp with na me man some god like it's with him any producer den kasa offline why na o ma we no me da se bibi yo okay me so me da se pa hello majo ya da wofa ma ho fe aja fitini aje nkotoku okay bi pacho me yentie wa numre yi ofa peni wa kocho bibia beto din men sure chiri da ben ensure chiri yenko yenim bibia beto din nsuro yo okay o man peni ya manu ntinkwa okay na na fo na na kan no no na rade yi na ma se on fa yanko bo sha sha no so rade nkan no ho okay na ye na front yanka yambua no na Ghana nko na nim okay yenso ye da se pa also ubetumi afa na wo de wadwenkyere no e de aba 05340 50199 and 0593406565 sa edinkra symbols makon eye enan no sen na wote ase efa nyamedua sankofa etuetua musa efinso eye de di hobio no eye chenyame ene bio eye dwini men sa edinkra makon symbols na ye nan no wote ase sen e ka bibi ena akire yen sen na wote ase enti ni nyina ya dusua DL kasebo ye faso ne ye nyina ye timi esua aka ya mene ketua binti obo ofawura mu ntama betumi ya fa na so do adwenkyere no edi aba 05340 50199 05340 edi nkra symbols no wote ase sen sikapa Kwadwo se usua edi nkra kakra wo school mo se wo ye twi mi ye twi aha nti ye kasa edi nkra ne ade bia eye I mean symbols anase bibia ekasa ekire bibi e won nti ase symbol no gina homa bibi
na de entiase na enam e kyerase enti nyamedua ebi mbekira o madwen eye fine pam yakasa nyamedua ye kyerase ne yasore akokora nyamedua ne kyerase eye ahote kwesi boni beka ne say purification say ye edi bibi ye te wo ho and afi nso inshira blessings ene ye one sankofa so kyeremu say eye kyese adwena ye dusuade efiri mpempensuo bi a anase wabobra wakoba bi ne wanya suahunu ne wasuade efiri tebea na wukọ mu no ede hyehyepa eba begu akwan mu abo ma sa tebea na wukọ mu no sankwayi a afi no obetumi abo homoden ema yekoye ne mu no daache no etumi akise gina na so bran mempuntuo etumi aba ene ye sankofa ne nkyerase ye no se we that time na ne ye ekọ eyiye kyere twi wo class ne sana wada enti we no wan tiase afi ginyame ne so kasa kyere ye nse eyade a nyankopon eye divine authority tumi a nyankopon di free soro ede ama ono president John Dramani Mahama kyere ne se ogina na so premier de se sabe banche ni tu eden pa eye den pa se obetumi atu ne free se gina ye Ghana fo si ye no efiri nyankopon nsem ena ma ne sa ahoden a otumi edidi nkonum ni senti nyankopon ebetumi a kyerɛkyerɛ ne kwan ewa na mamu onimu ehwo nso sa ena wakasa a kyerɛ yen efa je nyame no ehom de twatwo eye dwunume no eno so akyerɛ mi sɛ ye din krase mu bi a ɛkyerɛ sɛ eye enoma ani a ehwɛ ehunu sɛ eye nantwie emienu na mo sɛ nantwie no na bɛmɛn etua so kama na nye nantwie so de fa kyɛ me eye odwan mum enye nantwie odwan na sa odwan na abehunu no odwan so gina ho ede ma hombrase bible ekasa kyerɛ sɛ odwan eye hombrase enti na ɔde odwan ene ebreche toto ho no yɛsɛ yabo aponche yɛ stubborn pa na so odwan de ɔwa hombrase enti ene no kyerɛ sɛ odwan no eye hombrase enti emam oba bebuo no ɔde ahombrase ene eba afi nukrodie ene ahodaso sɛ Ghana fo betumi do mo ho atimi ato no so edin grasamos makoma na ye ne eguna tare na nimu na mu nkyiremu ena di ye kasebo ya kyekyirim ede am yetiefo anu no Kwadwo nim se It's official. DLFM 106.9. Olim ka kente na ehye so no ewodin pa be say bibia odi begina ho no ye full I mean package no de aba no yes ye mampani John Dramani Mahama na ho fade no de ba he no fa makeke Ninsa mo pese o ke kasa ewa sekere tene de ni ba obaye no obaye pa enti we na Ghana etiefo no ye de mu nyina besi ha sei ena me yemre nti enti ene ye papa John Dramani Mahama ne akofna opagya Yesu aye no ehon nsem ni nyina ne ye de asomo nti sem mo so ne gugugu ho no ebi ankyerase ene ye de asomin kofitele de ekopie mu e wo Facebook no so ma won so utumi enya bi etumi ehwe kasebo no saa ene ye eye kasebo mu semufo nso ye miss mebe entry so esemu ede mayen enuanu mienu nso ede kasebo besuma ni be no edi amaje so etakura de Kwadwo kurum to be wudi shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy be mene Adwoa Agyei Sikapa yes sorry sway DJ Hitman oba betena se no ode awuso awoso edi atoaso edi amanemum asem bia asie no nyase muguma kora ni nyina ne se ye ne yankase ya papa Keti Hamon wo kirem se okọ na yora ho pa se okọ eja Ghana fo mo ya mo so me kwa jamu anu na me so me guru ho a se na ya regiment na mo to se na we so me so the Ken is back to the subject. DJ Hitman, say na yetio pata pa.